Om Swastiastu. Ibu kalih aji sanes suksemayang titiang. Rahajang rauh ring pakeberan kapal mekeber Cirekua Bali. Sedurung mekeber titiang pacang menengayang atur aturan kapale puniki. Rarisang jeg-jegang senderan kursine, tampeh mejane, uliang layar tipine lan tatakan batise ketongose malunan. Egegang tekepan jenderani, anggon sabuk pengamane, carane jelek pang muncuk logame ke tengah gespere. Inggih sukseme sampun mekebar sareng Cirekua Bali. Enjoy for your trip. Nggih.